बस tetap sekali. Lai kena semua lai jak, to perang faidu bakas perang tha, bokok sai tonggo, koni hard ni problem tonggo, agi ni problem tonggo, apa nak bokok sai tonggo, kurwana nak kiri, boto ni jenis sai mana bo belai keras kiri, boto ni sapung bo fai temani, jadi bo ni rest ni bagi yang mahal tha, sebenarnya advice tak ya, tapi bo rest kena untuk. Kalau berpaham no, kalau dia untuk berada regular check up, jadi sekarang bo check up saja kita nawa ingrim silang bahaya no, jadi abang tu bo ni agen ni bo rugi tongo, kalau kita bo complete rest nang nai, macam jod tu no belai kena tha tong thoya, jod tu no baru muskil lain nai, angka kau bo ham nai, kerana bo nau thanai sawo. Pun bagi jenggot tu tini hari angkoi nai, jeng tini bawa kerana bagi, jeng zaman saat semua cuma lain nai, kaya susuri lain nai. Sir, doktor boleh kok masak? Doktor se normal na, bota selain rohi tunggu. Jadi sahaja pun tunggu, agi ni rugi tunggu. Apa ni besi tension nang kai, bas dis ham kai angkai, awak tu boleh tunggu berapa sahaja. Mungkin semua advice lain nai, complete rest kena bagi.